akaba n'umukandida wa RPF Inkotanyi. Turabasaba kugira ngo dukomeze turangwe na morale nyinshi, turaza kumwakira n'amadarapo hejuru na morale yo hejuru. Banyamuryango murabinyemereye? Beti wowe witeguye kumwakira? Niteguye kumwakirana ubwuzu, ndetse ndabona n'intore z'umuryango neza. Munyemerere ntore z'umuryango ya discipline, kwa kundi dusanzwe dufite morali. Saka ikinyabupfura gikomeze kiturange. Yego, gikomeze kiturange. Abanyamuryango kugira ngo mbizere mwese, amabendera yanyu hejuru. DJ twagiye. Yes. Twishime na morale hejuru, dukomeze twishime nuko tugiye kwakira nyakubahwa chairman. Dukomeze twitegure kwakira nyakubahwa chairman, anariwe mukandida wacu kuri uyu munsi. N'ibyishimo n'ibirori. N'ibyishimo beti bivuze neza, abanyamuryango twishimiye kwakira chairman wacu umunsi udasanzwe kuri twebwe, kandi turishimye koko. Tumwiteguranye ubwuzu, umunezero. Nibyo dukomeze tugaragaze fanywe n'amabendera yacu hejuru n'amabara nyinshi cyane. Abari hakurya mu biti namwe tubabone, turebe turi kumwe namwe. Hejuru ku misozi ntabwo bababwiye amabendera yanyu hejuru. Barahari cyane. Ije tugakomeza na morale, tugakomeza kwishima. Mu gihe dutegereje umukandida. Imana z'umuryango turishimye, Imana z'umuryango twumva